Rusia kembali menunjukkan rekaman ganasnya rudal TOS-1A saat diluncurkan ke posisi pasukan Ukraina. Serangan rudal memberi efek bom termobarik atau yang dikenal bom vakum. Roket ganda yang diluncurkan disebut menimbulkan kerusakan parah yang mengerikan di sekitar lokasi target. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah pekerjaan kru TOS-1A di area operasi khusus. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Diketahui hingga kini perang Rusia-Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia bermaksud untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina dengan cepat. Экипажи тяжелых огнеметных систем выполняют задачи по огневому поражению противника с начала специальной военной операции. Эффективность тяжелых огнеметных систем достигается высокой обученностью личного состава и также слаженностью личного состава. Несмотря на многочисленные поставки вооружения военно-специальной техники стран НАТО, эффективность ее мала. Личный состав националистов и наемников разношерстные, и они слабо обучены. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.